boleh. Gini Mas, aku boleh mau minta bantuan nggak? Bantuan apa? Tapi ngerepotin Mas nggak apa-apa? Ya enggak lah, buat Neng apa sih yang repot? Enggak lah, apa sih? Bilang aja. Beneran tapi... Bener. Beneran ya Mas ya? Oh. Tapi buka jaketnya boleh nggak? Serius Neng? Di sini? Iya. Yakin? Tapi beneran nggak ngerepotin ya? Enggak. Bantuan apa Neng? Mobil gue di depan mogok, boleh minta didorongin? Bodoh amat. Telepon bengkel.